A very good morning. Hello? Good morning. ꯑꯩꯈꯣꯏꯕ ꯃꯤꯊꯨꯡꯂꯦꯟꯁꯤꯡꯗ ꯀꯣꯂꯦꯖꯀꯤ ꯇꯔꯞꯇꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯇꯪ ꯄꯤꯅꯕ ꯁꯥꯔ ꯔꯥꯖꯤꯞꯇ Chief guest oina Ma'am Premlata Maisnam, Dean of School Education, Manipur University. Guest of honor oina Professor Hats Manoranjan, Principal Waikhomani Girls College Thoubal. Guest of honor Dr. S. Giri Singh, Principal YK College Wangji. And guest of honor Professor Tihats Asa Singha, Principal Hindi Teachers Training College. Yamna sing lemlaba the high school butungina convocation ceremony as well as graduation ceremony harasunam khanaribani. So nasiki thoromasiki introductory speech bibigani. I would like to request to give introductory speech Sir Dr. N. Rajakumar, Principal IRE Wangji. Obakwa kubigani nasiki thoromasiki introductory speech bibina bidama College Principal Sipangstri on Liberiba, Sir Dr. Narembam Rajakumar Singh. First of all, a very good morning to each and everyone present in this auditorium on the observation of the first convocation ceremony of the Institute of Rural Education Wangzing. On the dais, I would like to give my respect to Professor Madam Premlata Maisnam, Dean of School Education, Manipur University, Executive Member of NCTE ERC. I would like to also welcome and respect to Professor H. Manoranjan Singh, Principal Waikhomani Girls College.
and also Dr. S. Giri, Principal YK College, Wangjing. Loinana, Koina Haijarubada, Hararo Lapiba, Madam Professor T.H. Asa Sina, Principal of Hindi Teachers Training College, Imphal. Loinana Mang the Lingsin Biriba, Masigi, I'm special Loina Koina Haijarubada, invite to Zabata Lapiriba, invitees Kurimak, Loinana. Aigi nungsijaraba 2021-23 की batch ngasi की convocation ase की मखोई की कनोसिना अहान बा historical place अमल लौरगा इकोइना convocation ase institutional level दा convocation पांगथोक पे याय है कि अहान बा खुद माबदो कोइना try तौजबनी अदुगा ngasi sinjariba कनोसै दा कोई असोयंगाम नत्रगना problem आइदि अहान बा first time तौबनिना कितंग खजिक खरा करि करि कदा हो ना कदम यावरगा सुमयाम ngakpinaba haijari Tasengna IRE establishment since 1984, school ki section degi one of the best and a pioneer institute in IRE 1984 degi established togjarakpani aduga Thawal district ki manungda ikoi ki matam du ki pioneer na lerako institution manungda EZF aduga PR English school aduga IRE Wangjing se ahum se adum tungdang mangdana saminarakpa aduga institution ngaktani adugi kitang landmark ama haibadi college ki level ama B.Ed college ase 2009 da NCT ki recognition fangjaraga 2010 da ekoi gi ahan first batch se ekoi hokdok chabani so all together ngase ba 14 batch ekoi running tawjari aduna sahi kudingi mi chama gi koi training se pirak pasdai da ngasi 2017 18 swai digi 2 years BH lakpadagi ekoi hojik batch amada Micha Machamagi, the first year, second year, Paraga, Sanigi, run Tauzari Vadum institution Amani. Ado Amoramda 2021-23 batch, Yamna Laibu Paba, historical landmarks the Yauraba, Dumlaba, training Yamna Yaifaraba, Adumlaba, batch ni Haibada, Haiman Batokte, Aduna, Haiba batch say, Equi Yamna Laibu Paba, lucky batch ni Haibada, Dum Haibiare, Ado. Convocation pangbiga daba koi training sing na masa masa ki ho ho am to gobiyo loina na university ki su sai kuding pangthok chadana leiba adu convocation se irang sina maram waraga sai ahu mari se pangthok pangam jadana haidi khudong cha da bhai batare masi convocation am sen bai basi big ceremony amani adu yam saw ceremony se koina tawge na khanjabada lairiba leiba ki irang sina su koina chai tha truk tre se yethar ga lakpani IRE-da angang yangkai teret koina relief ki satra mamang chei da koina thamjabani koina fully bear tawjaraga aduga akoi gi kai hatare philanthropists digi donors kharana angam angam mateng pangbirak puduna koina satra yangkai teret to without any karungba fee amata lawdana aduga moi speech pithak po yawna koina madu koina as a contribution to the present riots da koina contribute toraga pijarakpani adubu handaki sahi sida kitang safa bangang singdo chalan graga angang taraga nipan juje koi adopt toraga lejari simaga koina si convocation ki tanja se lojaraga ina mayam share tawjari the first convocation of IRE si amaram the historic ni kaino the B.Ed college ni koi library ba koi waza ranjan lakpiri waza kano lakpiri koi lejari ba B.Ed college ki forum dasu mase koi hokdok paman nair paki tanja du mai koina Lomina Janing Bani Kainwadi, Ayarina Hanba Hogragasu, Masi College Kodimakta, Sahi Kuding left about them Chatarpayaba, Aduma Programama, Tambiragadi, B.Ed Pastor Riba, Training Sina, Sahi or Pamatamda, Sumnagi normal certificate to Nataba, with a certain dignity and honor, Equina Makoibu, Koigi farewell, Lama Pibamatamda, Yamna Punsida, Achangbo was out with Viraknava, professional ethics Nako was out in Nanaba, Adukumbagi. Blessing samagaloina na sumaina ceremonial kano se debut se PB taragadi waza sing se yamna matik magun leiba waza ngata ore kani habagi thajabadu aikoina thamjabani aduga asigi seida yam matam chinba mayam se ngasi hojik se yamna official yam chinaba matamni tawbatabu aikoina pangthok tabasi yaraktaba kainodi mamangi batch se loiraga hoji anuk second batch amuchu pass to ngai leraba tharak tharak yam leraba sijung laksalagadi Sanay naraga koi da awabo gadaba satwa sama gi khujing china oibamnina satwa chani gi convocation sin bado koi da uniform gi kari kai mam se technical issues me am lakpati gi koi na siman loi hoda ba yadre haibagi asada koi kanu thamjabani sei dai koi gi training marak tasu
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯠꯂꯤꯕ ꯌꯨꯅꯤꯐꯣꯔꯝꯁꯤꯕꯨ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯠ ꯇꯧꯕꯤꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯛꯄꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯤ ꯔꯟꯖꯤꯇꯥ ꯌꯥꯎꯕꯤ ꯔꯟꯖꯤꯇꯥ ꯑꯝꯇ ꯂꯦꯞꯈꯠꯄꯤꯌꯨ ꯄ꯭ꯂꯤꯖ ꯃꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯍꯨꯕ ꯈꯨꯕꯥꯝ ꯈꯨꯕꯤꯌꯨ ꯋꯤꯗꯥꯎꯠ ꯍꯥꯔ ꯍꯦꯜꯞ मागी हेल्प से माना माई हस्बैंड याउना दिल्ली से कोई चलगा यूनिफॉर्म से थीबनी अदुगी मागी कंट्रीब्यूशन से यारोम द्रगदी ngase कोई सेलिबा कोई सॉरी मने से पांगथोकपदसु खितंग थिंदबगी मचाक ओइगनी समाय तौदना I acknowledge my heartfelt thanks to Ranjita and the husband also adu aroi badaina mayam matam jam sangna longjadabida ina haijari se ngasi lakpiriba madam akoigi madam Premlata akoigi maruina NCT gi ERC gi su yamna maruiba executive members oibiri madam ngasi matam chinba mayam kaithokpiraga lakpibagi damakta hanana thagatpa phongthokchari ojaman ronjan ikoi yam koina unagidra matungda ngasi IRE auditorium samu punmina be tanja yam nungaije adigi ojagiri akoigi college da ngaitana koi makhan makhan unarga su ngasi college inak nangnarga su ngasi na han first time IRE da ngasi koi san platform ma lominaraga ngatang phamina be tanja logjaba phangan bibagi damakta thagatpa phongthokchari aduga punamakku lakpiriba khudimakku ngasi gi chiningraba tight schedule myam sing rakta ngatang kaithokpiraga program sibu khitang ID marik chumba mong taba am ohen bibada mateng pang bibagi damakta thagatpa phongthokchari thank you so much ऐसे की तरफ मसके का तरफ पता है इनवाइटेस की कलमदा कॉलेज से दा हानो मजास और बिरंबा सर हुइद्रोम सुरेश कुमार लगे ऐसे की तरफ मसके मेले ने मते तब फोन करता बिना क्वेश्चन जाए सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट सर हुइद्रोम सुरेश कुमार Nasigi yamna singlemna IRE College of Teacher Education ai di mafam si matam amada yamna sagun najaram bai tare adubu ai gi leiba position jina kitang aingonda khudung chadabdagi ai college around 3-4 years amu ai gap lege adubu mafam sigi institute sigi magi tongan ba mahausi college se hek sangpa matamda isada hana phaujagi badu ngasi nahuna namu phawa phangjaba sinamta hanu tada sindi lambiri ba college sigi training sing or apunba white team punama puaina hanbada sugumba momentum amukka hanna phangan bibagi tamata hanbada thakchari loinana sigi dais collection biriba yamna distinguished wairaba हाइरिबा अखोइगी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज मैम सिंह असिबु येंखिनबिनबा लेबिरिबा NCT गी याम मरुइबा मेंबर एग्जीक्यूटिव मेंबर ओइबिरिबा मैडम प्रोफेसर एस प्रेमलता आइना पावद ओंथो प्रेमलता मिसनाम हन्ना हन्ना अखोइगी कॉलेज हाइबा तारे सिंजा लांगिरिबसिंगी मोत सिलगा लापिबगी दमक्ताइना ngasi ahan bai space asida thagat pamtang phongthok chawge loinana atei lingjin biriba guest of honor da lingjin biriba kai kumna jeba koigi Dr. Ais Manoranjan principal Waikomani Girl College aigadi maramarakta mumu akoigi school jingi science congress ki hai odaji manakta chala koi tana ba sai yamna innovative oiba angang jingbu yamna puming thogat biba haitare loinana oja singbusu yam phajana guide tobiba tungi yamna future oiba angang sing semgatpada sobo daita lobiba ojani ngasi je oja je thengajabse adhim tinwai loinana YK College Swangjing ki principal Sir Dr. S. Giri Singh Sarbusu Kaikumna Butchari loinana koigi Hindi ki College of Teacher Education के प्रिंसिपल ओइना लिंगसिन बिगिबा मैडम असाबसु थागत हानबदा कायकुमदा बुचरी लोइनाना लाकपिरिबा मांगदे लिंगसिन बिरिबा अखोइगी याम मतम सांगना कोलिक उमिनरंबा लायंस की कायकुमना जैबा लमन सिंह यावबिरी अदुगा लमदम असिगी याम मसक नायरबा अखोइगी कॉलेज असिगा इतततना थबक थोरम तब खुदिमक्ता थादोंनबा याद्रबा कॉलेज असिगी यामना करिहतर बैकबोन बिरिबा लमदम सिगी मसंग नायरबा क्या सुमांग लिंसिन बिरि पाइपुनम उचुइना आंबदा कायकुमना उचरी लोइनाना थोइदो हेंतोंना कॉलेज सिगी हौजि हौजि याम कन्ना ट्रेनिंग सिंसिदा चौबा
दायित्व लौरगा ट्रेनिंग सिंगसिदा अंगंबा अखोइगी स्किल सिंगजे इम्पार्ट तौनब होनबिरिबा फैकल्टी मेंबर सिंग अगी कोलिग ओइबिरंबा पाइपना मकुसु आइना कोंगनोना काइकुनु बोचरी आई याम तेंतंगना थमजगे लैबा मसिगी कन्वोकेशन सी सुमाइना सिनबसी कॉलेज की साइ ममांगदसु थंबिगा यामना हिस्टोरिकल मोमेंट अमा वहौगदबा अहानबा थौदो अमनी अदु मसिदा या मरुइना मागी नुंगी थिमदी पास आउट तौबा हाइबसी मिखुनिमकी तसेंगनारगदी यामना नुंगाइबा नुमित अमनी हाइबदैना कुइना हाइरिबा असुमलबा ग्रेजुएशन जिमा फंगना होनारपदा थेंगनागी स्ट्रगल मैम दो ngasi हाइबा नुमिसिदा आइसे फंगे हाइबगी यामना थमोइदा करे हाइतारे यामना नुंगाइबा दु मन नुमित अमनी अदु सुगुम्बा नुमित असिदा आइना तेंतंगना एसे हाइबा ग्रुप सिदा फर्टिलिटी मोइना आइना सुम लैजरंबगी आइगी करिगुम्बा कितंग si theng aigadi thengnaudraba base mali aina sum yengboda 2021 miss oigiba mali cinema si moige mamang sine yam kanna kano pulam singdo adu yam nungai adu wajai sinpham ji singna akoina sangapajida aisu na moina waja si sei kunni mathak tai tare sum haiba teaching profession ji sum lakha singjida makhal mathen sum thengnabada aingonda phaujaba kaiguma yam thamoi dai tare ko फाव नुंगाइबा खतंग आई ngasiगी mikupsida ai tentangna thamjage akoida leiriba knowledge si hugise knowledge si information ji explosion noisala haibadi everywhere the knowledge loi fang angang jingju karai de no knowledge se pangpai de pai ado huji khwai maru je karamba knowledge se karamba information je khwai digi authentic oiba angang singsida chamam nahandanaba angang singsina phangiba knowledge se kamaina guide tawgade gapse lusale matamam dadi knowledge se phangam leramdaba laikai amada ina kaigmam khangdaba ma hangbada hangningai mi leramdaba haujingna knowledge sina marang kaisala kanjida karama knowledge no angang da phangan du jaibagi question amako aduna knowledge explosion oiba matam sida ya marui je akoina angang singda cognition torpa matamda knowledge si hapsalakadini ko hapsalakpa matamje khwai maru oirisi akoina manifested torpa matamda hanagi previous knowledge yam maru oy adun previous knowledge siga anoba knowledge siga anigi maraki gap se masi yam lawgi bataragadi angang duna semdaba yadana knowledge sam kiti semi madu akoina mature oidaba aina pini ba knowledge se he oigandel masi akoina yam toina classroom da akoina su hai aduna aina ya maruna panjaningi di hojiki fresh oina pass out toraba oja gi simpham da sangbi ge dawriba mayam singsina angang singsiga loina ba matam da yariba makhai yamna contextual oiba language da haitare ko takadaba subject to ga yam mari leina ba lon da gi hobiraga angang gi previous knowledge si tamna hairiba anoba knowledge su thengnana bhona bada yamna phajaba role am lobiu haijaningi oja ji maruina khwaidi maruiji madubu angang singdu da ina piningi ba exact knowledge so sabchana yohomna ngamagedi aija dum afabo ja oiduribani aduga aina di mayam honaba 24 kenoji manung jita ina work mayam tawbudu na te khwai maruidi teaching du na te khwai maruidi learning du nangang du learn tawgidaw saruk tu adude hene emphasis bi darkar lei aina class manung da mayam kongon ka ge khayar kongon ka ge lawru so angang du na loksha lawdragadi madu kaimta kanaba keno oide aduna learning haibase emphasis am pigedabani aduna masida yam contextual oina ba akhoni yarba makai araiba language mana khangba hanagi magi level knowledge sidai semgalakadaba knowledge oibanina masi akhoi yam marun importance previous knowledge singsi focus tawa darkar lei haidana aisum aigi aingonda leijaba knowledge so share tawni classroom da ju ma'am nainaramani akhoi gi waja petiwa yang oirba ma'am leire moi hojikan gi chapchaba haitare ko waja jingjigi kenoda dum pibirangani adu aina sum aigi thamoida phaujabadu ai tentana sumaina wangang bai tanjam piramnena dumai share tawjaramani aduga ya maruina restructuring tawbaje wajajing juni ko akoi leirba knowledge object akoi leirjina perfect ni habu swayade maramdi akoi je leptana restructure taweba akoi da yauriba posaksing je aina angang wedingai da isor je yam kirameba adai khara saurakan isor ji di mabu ni re di ekta phangne khalya hojik so akoina khalibi isor je ngasi mapung phadreba aina sahi amuli salakan isor je masa muwon gine ada restructure tawsa tuine ada akoida leiriba knowledge adumaina leptana manifested tawdunina apha phaba sourcing dagi apha phaba
ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯤꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯥꯔꯐꯦꯛ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯗꯦꯂꯤꯚꯔ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯈꯪꯕꯗ ꯂꯥꯏꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯟꯅ ꯀꯣꯒꯅꯤꯁꯟ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯊꯤꯡꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯛꯄꯗ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯧꯅꯥ ꯐꯕꯤꯌꯨ ꯑꯉꯥꯡ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯌꯨ ꯑꯉꯥꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯪꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯤꯌꯁ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯕꯦꯛꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯐꯖꯅ ꯈꯪꯕꯤꯌꯨ ꯑꯉꯥꯡꯅ ꯍꯣꯝꯋꯥꯔꯛ ꯇꯧꯔꯛꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯉꯥꯡꯅ ꯌꯨꯅꯤꯐꯣꯔꯝ ꯃꯣꯠꯂꯒꯁꯨ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤꯊꯤꯡ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯣꯏ ꯊꯦꯡꯅꯕꯅꯤ ꯇꯧꯕꯗꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯪꯕ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯏꯟꯀ꯭ꯌꯨꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯤ ꯄꯅꯤꯁꯃꯦꯟ ꯄꯤꯕ ꯈꯛꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯉꯥꯡꯗ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯑꯉꯥꯡꯗ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯇꯝꯒ ꯆꯥꯅꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯦꯜ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯂꯧꯊꯣꯔꯛꯏꯁꯤꯅꯤ ꯏꯟꯏꯂꯤꯖꯤꯕꯜ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯟꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯄ꯭ꯔꯤꯌꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯇ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯐꯤꯜꯗ ꯆꯪꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯉꯥꯡꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯊꯝꯖꯔꯒ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯇꯤꯆꯤꯡ ꯂꯥꯔꯅꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕꯁꯤꯡ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯤ ꯁꯔ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯚꯥꯏꯇꯤꯁꯀꯤ ꯀꯂꯝꯗ ꯏꯇꯥ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯏꯇꯥ ꯇꯤꯆꯔ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯀꯣꯂꯦꯖꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯜ ꯁꯔ ꯔꯟꯖꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯚꯥꯏꯇꯤꯁꯀꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯆ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯝꯕꯤꯅꯕ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ ꯊꯝꯖꯔꯒꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯒꯦꯁ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯅꯔꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯆ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯏꯈꯣꯝꯃꯅꯤ ꯒꯥꯔꯜ ꯀꯣꯂꯦꯖꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯁꯔ ꯑꯩꯁ ꯃꯅꯣꯔꯟꯖꯟ ꯁꯔꯃ ꯉꯁꯤꯒꯤ convocation ceremony asiga mail fum tamina bedam kosinjan sir manoranjan sharma Anuktada Uno Kai Kam Chari, Kongnan Kurumjari. A very good afternoon to all of you. Ashigi Institute of Rural Education, Langingla Kampoki, Rivahan Convocation Ceremony, Ashigi Guest of Honor, Pampam Chimiri Maro, Professor Mashnam Premlata, Duga Ashigi President Pampam Landa Chimiriva, they now Haitar, Vanishik, in another Kanasunovani. Zarajib, aduga aigi senior, guest of honor ni Professor Asasina, Hindi Teachers Training College Principal, aduga Ojagiri, YK College Principal, aigi senior na apne ni ababat of Java, aduga mang election biriwa, halaman puno kusai kai kuno usari, aduga convocation asigi, mana matum lobby gadori bahai tare, aduga lobby gadori isha singing chapter, sapli sing usai kai kuno usari, do maruina. Sigi function as you have luckily by Odasing Marina, I faculty member, Puno Kusway Kai Knusari. Any function of Madame Hoy out the Green Pumpa Yadava, Rintomati electronic mediagi, I in a common Atani Arab, Pami Bangasari, Potona Millimami, I Marupam Puno Kusway Kai Knusari. And convocation is basically in a account for the Gidihan and Mada, Masigi, Sadibet, Lobby Gadori was, Satra Satising Wood, Agat Adunabna. Congratulations to all the Kari Haitaring Asigi, Certificate, Complicator Punokoi, congratulate Tokjeri. As you are Yamadi, Sansangan, Malako Shanki, Kamusa, Masi, Yamadi Angelo. Other Pentuki cannot eat a weekend over Hajan, Canolo and I, Beard Loire and Tokuse. Last year passed over the Koinwai Boko, at the gate we have passed our Kanda, the end of it we have idea to school, Tamdoni, do collect the Tamni having Wagam Lava. We have Verakanda, Kragata, Kragati, IDM, Science of Tamdoni, Arts, Tamdoni, having Mahau to Manum Leva. Waldo, Verakana, Komanida, Ayakanoda, Shida, Waikeda, Wal Coleda, Long Horibida, Ganam Leva. I master Tokdo Kambuna, master Tobugin, Matam Sulakodo. I do get a friend, I do Lobio, I had Janigo. Adagiti, Beat Taure, Beat Veragadi, IG, Beat Napianto, Natabada, Master of Education, MS Lady. ML Vercano, some more PhD, the way I am Pillavina. One of us will be a Natani Congasai, Jerisha, Sadaka Logriam, Isagumatani, Isanpa, the second time to Suratuna, Isa Gumatani, and Sigi Logriam. Like you, Petopicano, Sigai Kamatamjage, 1952 she did a Humbraga, Tare Mukimanda, Helsinki, Olympic Olympic Around 100 Rigo.
aduda Czech Republic ki lamjen loi hai tare ma yawi maming na Emil Jatopek ana ma si lamsang lamjen ga ma loi lo ma tham du da mital lisung manga suma gold medal lawi lisung tra suma lawi ba ada any Olympic event ki iroi loi ba event si marathon chen ma sini ko marathon si mayam khambiri duni Greek ka Persia ki landa Greek na land ma mena kano dagi marathon dagi Athens phong bacha lakhibal adugi asang go distance ne ba sarana kilometer ni fu umdo go distance ne koino je marathon lam jena channel je ado chele even pa duna Greek ki sipai ni fitai feta sana ko ma lai re ado ma lo ji nu pa sina khalle ba image to peksina ai ji pen thu adra na hai ba ama khakti lai re ba ko ai punsi dai marathon ni chen re ma je ado mana iroi loi bogi kare hai ta medical check up to bon misida ahing hida ai hayeng ni marathon chen be yaw gen maming tangat ba aduga marai padana mana fast avni am phaba kan ni ko ngasi go da long distance hum da fast av je gold medal hum phangmo si Emil Jatopek Czech Republic ki runner sin han mani aramana yam khajaba wahai ma hairo me wa besala pada kare hai ge da lamjen chen ga har ga di kilometer amagi lamjen che lo ba lamphang lamjen ta bara chumna gi ai lamjen chen ga di run e mai la ba aduga atoppa punsi amagi mahau gi ga di marathon che lo ba mai wahai da kare hai ga da to run e mai for experiencing another life run a marathon aba ana penthok poi kan se sumai nei vi kan o ko ai hai gan ngi se a phok lai re ado bayang ge am ngai de pau si akhoi gi Bharat Sarkar na su odi Manipur gi akhoi gi education minister gi su akhoi CM gi lamjing makha da college khunimak ta integrated akhoi ITP hai tare integrated teacher education program hongno ko gi thawang lai re ko ana handak chahi da gi most probably Thawal college ne Long Harbi college SK Women college aduga akhoi gi DM college of teacher education je makhoi mari sigi di ayamba almost ya ba dong na lai re aduga mathang da akhoi waikom mani akhoi kan no hona jabani makhoi gi point khara lai ri ba du su bangam da gi tawna ba akhoi ju kan hona ri ana oja sing mathang MA loir ba da B loir ba MSc loir kan ta ga di sigi khudong cha ba sing mathang la ka do ba adu yam ngai ri si handak si principal me ang ko ri ko ai sha kan oi ri ni principal regular gi ai ri pai ri si kan ni ai sa professor oi ga su ai regular post na tie ba in charge na am hai na tu am na kwai nu si do post ni pai ri che ato po college dei la ga company ro principal oi re ga na si nu si do ba me am yaw bu ni ana principal gi si da khai di nungai ta ba hai ga dra ma am knowledge oi na ba hai je du je DM college of teacher education gi principal ka oi ko ma gi qualification du yow ba da ai na kham ba do ja ma nga pho li ta ba dong ta oi ba hayang si choi na thol ani chol che ta ra ga ai gi so lai phatra ga dai so lai ho do ri ni ko khoi group tu da gi bayam yeng bi o adum khabar da yam lo yaw dui ni aduna madu gi stage ju yaw na ba nga sai gi government gi lai ri ba teacher education gi college gi oda oi be ana ba qualification do kari no hai ga project ta ge kan ho na bi ro ba ai VF loi re ai gi BSc BA ne BF ne no lo shem bi da ba ai makha MA ta ga MA ta ka na college oda oi ge dai madam Premlata hoi gi university da i chang ge khot ke hai bu gi university da su kano ki akhoi PhD course loi lei buni na yam na khudong cha su lei re ko ana ai gi sida pen thoi hai ra kana pe lai ko na thaga di pen bi kan owai re kase mathang adum tau biu ana sigi matang da ina makaka ina panjaning si kano ni akhoi si kalai bo wa pe la ge hai bu gi matang da ko ai roi ba osala ka dori ni sida ngarang nahan August ki tang kuma toi si national space day na India gi Chandrayaan mission gi mun rover na thag le mai ta gi du ning sang boi na khoi Bharat chin thung na palan dawi madu gi palan du hek la ko da khoi na ning sang ni si pichhibi da gi space ta hang ba malang dai han na chat ki ba rocket tu nga chakui nu pa du kana no na hek ning sang ba si Russia ma sa ni ko Major Yuri Gagarin na masa gi jai kuntre su da April gi tang ta na ni thoi 1961 da ma si han na Vostok ai ba rocket tu kana da ba gi kare hai ta re madu tuang ga ha mu da pai bani ara yam nungai ri si matam tu da Russia ji communist lai ba ni na mi amata gi pichhibi gi lai ba amata gi presi ma una ba han de wa ama bo ya de America ri lak pa Europe ki country ri lak pa kanam ya han de adu bo India gi di Russia ga matam tu da Indo Soviet ki ka no ma lai na bani na India ma sa ma di changhal le ba ko India gi ka no ma journalist kam ka no ne ma si cinema gi mi ni ma changhal le ara he ho da gi tha ma wa le nge da gi ma na question shan ba si ma su ya wa ba magi BP kamai tawri magi heartbeat kamai tawri loi shana ba aduga pai ga halak phau da ma interview taw buse man han moi tawi ko aduga nufa ji kana suna te khoi cinema gi producer ne yama ming leba director ne mayam na ke abasana haina ba khwa amat abasana oran kana to internet ha yang view ko
के आवासन मा फजम फजब मैम पुथोपने माना इंटरव्यू तौरे हलाकान माची कनोदा तारकान को मागी कनोदा स्पेस क्राफ्ट थोलाकान हान हान इंटरव्यू से माना तौवे आदा माना हंगबदा मेजर यूरिगे गना स्पेस तो पायो बिसना पेलबा न हंगबा आदा माना खाई फजबम खुमे के गदिनसिना करि हाइगेदा थवान मिसाक यौद्रिबौदा मियोबे जातिना थवान मिसाक यौद्रिबौदा अखोय पेन हिरो यानको आदा माना लाइक ओइनि थोइ लाइक मिंग करि हाइगेदा टिल वी रीच द स्टार्स ना सिनिगो अखोय मियोबे पेन बलाइतेबा नावाई करि अखोयने याम हाइरमदो nothing is impossible हाइरमदगे हुजिकति करि हाइगेदा impossible is nothing ना हाइबदो दुबि कनोदुनि and once again I ngasigi graduation sida saru gabiriba isa chatra chhatri punma pai thagachari thank you once again I would like to request our guest of honor Dr. S. Giri Singh, Principal YK College Wangjing, to share a few words. Sir. Ngasigi IRE Wangjingi ahanba convocation from Sigi Damakta Dai Gringin Biriba Professor Premlata Vaishnam, Dean of School Education Manipur University Amadi IRE Wangjingi Principal Wibiriba Dr. Rajiv Kumar Naringbam Amadi Professor H. Manoranjan Singh, Principal Vaikomani Girl College, Amadi Professor Arsad Sinha, Principal Hindi Teacher College, Amadi College Sigi Wada Singh, Amadi Limbire Iba, Invite Singh, Amadi Sata Sati Singh. Yamanuaje, as my talk than I put IRE Wangjingi, Yan Hanboina, convocation, Ama Patokana, we He go to 1 to 3 Mun the Tongiba, we sign out in Hajare, Yanana, Digi Pangbagi, we felicitation program, Aba, Colisana, Hanba, whom the Patubi was there, Ayaki, Yamna, Nuaji, Adua, Ayakiwina, from Machida, Yawa Punjaba, Masi Ayakam Nuaji, when the Pichipan Ibiri, was that Humji, Yopi to have the Tav lady. Chang Yam Nueva Power Yam the Game on the Yam Chang by environment the technical education with Nina, Aquina, Tambidi Vizina, Aquadicanon, and professional card, which can back with professional with College environment there. Pramina, the Buja Loka Jam coming able. Aquina, Arato Viga, she could be credit can have a money. Budum a Kangun Muni call. Masik Iroina. I have Yam Noise Visicano, so my Nakudi Yamna education, Madam Yam Spark, will get about production Mayama, a quiggy college Putoke, Adu Hoji inside this labor, Abasum, Kuna, quiggy inside, I wish that Tanga about Mayama, York near the Ayana Kanji, Adu inside this labor, Nakayano, the Tagas Habitang to Bakayano, have to the Ayakangas, Adu Hoji, Murupsi, the Tagaita in our call. I told you, Yam, I could live out of that. I couldn't talk with the she, Yam, I know, I can with that. A quiggy mathematics key position, nothing as a quiggy uncle, Pibumze. Come I told you, I was see, Hatam with them, Nujaraga, never the Yam, Brum Diana, and a consecutive. Brum the can have on the lower class of the Uncle J, Yamatam Maboko, to higher class to work under the Uncle J, Tambitaba Mizi, the Shilate Bapon Apple. And the Manipuri, you see that Ankatamina Chatra, quite intake capacity, but what you boom the Vigi, Pibum delay, Masikarino, Ankaji Amna, Muru was subject of Modico. Ankazi, Asuyamna, Muru was subject, Asuyamna Panmati of Carino, I will see quick Baton weather. I don't know, Jasina, Quiggy, Yamanu river class again, a quiggy, Alang India, Muji Ankatari, like Amna, Hawaii own Masi, the Kali, privacy, Ayagna, Kanjay, Adudagiamuk, Yingsi. Higher education da Yamataka Bako, which society is Yamataka Liba. Quiggy subject, for example, philosophy as a psychology as a Anka, philosophy, psychology, Mujimaya, happy to money, higher education da. High bar suggestion in the
तंबीरबा सात्रसे कयाम वालगे हाइबा कांदा मणिपुर यूनिवर्सिटी इन ताजबदि को बीए दा फिलोसफी लोक्तबा सात्रदो मास्टर फिलोसफी एडमिशन तौबी याय अदुदि फिवम जिदे कयाम साथीरे दरकार लेबदि याम लेबा साइकोलॉजी खंगबमी अदगी फिलोसफी खंगबमी अखोगी सोसाइटी ना असबि मतिक दरकार लेबा बदमजिदा मोइगे प्रोडक्ट अखोई पुथोक्तरे अदुगा हिदसु तमगेना को अखोगी सात्रजिंगना को बसिजु तमगेना खंद्रेबा कइगिनो अखोई येंगी मसिगी नुआइतबजे अखोई अवाटबजे अखोई येंगेबा सपोज अखोई मणिपुर हजि तारिब दशा को मणिपुर तारिब दशा आई हातिंग पंजाब को मनम मरी लेनबा याय मई लेनदबा याय मणिपुर तारिब दशा मामा गदा अखोई सेक्रेटरी कोई मंत्री मयाम लामिन मणिपुर पता मदन लामे असो याम लामगा खाली अपडेट किछु करिनो मसी खने निगाय ओइद्रा को मुन लाइब दु कई मनों गिनो को रिसुम बगाई अखोई साइकोलॉजी हेबमिना अखोई फिलोसफी हेबमिना लाइफ हाउ गिनो को इदम फाबिनो गदी अखोई प्रजा को अखोई मैम किदा अखोई पुंग नुसिंग मोनेनी अदुगी अखोई कनो दुदि खुंग चाबदुदि अखोई लेगिद्रे फॉर एग्जांपल अखोई हिस्टोरियन थिंग हाइज को कॉलेज लेबा दटगा यूनिवर्सिटी लेबा हिस्टोरियन थिंग ना गसी करि पुथोकेबा तुमिन लेबा मसी प्रोडक्टिव ओइबा वाली हाइना मसी अखोइना खंजै अदु यालिगेदि तुंगदि को हुजि तुंग लाइबा अखोई ओजाजिंग हाइतारे अखोई म्याम होनदरा को यादा प्रोडक्टिव ओइबा छात्र अखोई ग्रुपसे पुथोपसि यामना दरकार ओइ हाइबसि एयर हाइजनिंग अदुगे अमु अखोई साइंस की अखोई स्कूल की साइंस की अखोई कॉलेज मिंचलप कांदा को करिबा स्कूल मसिंग याम छात्र खरदगी लाक अखोई छात्र जुगे साइंस इक्विपमेंट जे कई हाइब खंगनदेबो फॉर एग्जांपल अखोई द ब्यूरेट बीकर गाय लेबा मसी अखोई पार्टिकल टोप कांदा सी कई मिंग कोई काय हाइबजे अखोई खंगदब छात्र यावरेब को अदु सी बजे अखोई यामना एक्सपर्ट ओइरबा छात्र जिंगना अखोई स्कूल छात्र मसिंग याम छात्र जिंगे तोगान बा अखोई टीचिंग टेक्निक अमा सिने बिदन को तुगबा प्रॉब्लम जी लेलोय हाबसि यांग खंजै अदुगे अमु अखोइना छात्रदा तंबीगदबसि सपोज को सिलेबस यावबदु जरा नटगा सिलेबस यावबदि अखोई नेनबा याद्रा फॉर एग्जांपल बतांग चाना अखोई सिलेबस यावम जगजो एंटरप्रेन्योरशिप की बतांग को अदगी नेशनलिज्म की बतांग को अदगी पेट्रियोटिज्म की बतांग सिजु अखोई खरा नैनबजी दरकार लेब्रा है कली अखोई हायर एजुकेशन कमाई तौर है कांदा अखोई छात्रजिंगे अखोई टीचिंग है क्लास टीचिंग खत नतेब मरक मरक मोई इंटरटेनमेंट पीयु है इंटरटेनमेंट पीयु है मसिबु अखोइना करी है अखोई स्टूडेंट इंडक्शन हाइनेब छात्रजी नुआई लुक तब या वारेब मोइजे लाइक तंब कांदा को परा ओजा अमनु ताक्सन मोइजे या वारेब अदु तादि मोई ब्रेन जे नाक्तन को रेस पीबु दरकार लेब रेस जे तक बाई पीगे ओजाना वारी नुआइबा मा लिपिगेरा को वारी जेदा मणिपुर हिस्ट्री की मति अमा लिपिगेरा कइना हाइब कांदा मोइ पेट्रियोटिज्म की सेंस तो फाउनबा सिलेबस दा कोई हिस्ट्री यावदे नत्रो कोई सिलेबस हिस्ट्री जी यावगा तमद्रबनिना को करि आंग मतमदा मोइ पेट्रियोटिज्म की सेंस जे फाउनबा अखोई यामना नुगाइब एंटरटेनमेंट की मुंग को ओजाना कगा पुथोग वारी लिबि बसि यामना दरकार लेब्रा हाइबसि एयर खंजै अदुगे अमु अखोई लोइना लाइक तमें अदगी हायर डिग्री फंगे अदि बीएससी पास हो एमएससी पास हो एमए पास हो अखोई लोइना मक थप जंगबा फंगद्रा सरकार की मुदिजु पंगोयबा अदु ता ओप टाइम दा छात्र जिंग को सुम इंटरप्रेन्योरशिप की मतंग समाज तौगदमनी लोई सरकार की को असु मागद नते अदगी अमु सेगी हेंदोक्तना अखोई की मपान की सर्विस की फैसिलिटी को अदगी स्पोर्ट यावगदी समाइन को लोई थबगी सिंगुंबर प्रोविजन लई अपॉर्चुनिटी लई काइन किम दिबि को अखोई सिलेबस याव हाक्तन तौरगदी अखोई करी हानि को मोइदा परफेक्ट ओइदबा सिलेबस यावदबा जो ओप टाइम की को इंटरटेनमेंट की अखोई उपाय सिनरगा की छात्र सुमाइना ताकपिरगदी अखोई याम प्रोडक्टिव बा छात्र जे मसि पुथोप गमगनी हाइबसे आयागना खंजै अदु अखोई ओजा मनोरंजन जो हाइबिगरे अखोई कॉलेज दा हुजि आईटीएफ को इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम हाइबा इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम से मांग से अखोई वाइजे प्रोजेक्ट थायब अदु अखोई दि कैंपस पिकपा करिगुंबा करा खुदुंग चादबा लेतेबदगी अखोई दि आशा लेते अदु कॉलेज असोब क्रेडिट आशा लेबा आईटीएफ से कमाई तोंगी हाइबा कांदा मागी बीएससी की डिग्री से तमना अखोई बीएड की कोर्स से अनि जी मिक्स होलगा तमगदोइनेबको अदु तादि चाइना सुमाइना बीएड ओइना मुक तमबगी दरकार जे लारोयबको अदु तादि अखोई सिजु IRE को ITP थाब को दरकार लेकदे बजी एहन नुम खंजै अदुगा हुजि अखोई की कॉलेज जो अखोई की हायर अथॉरिटी ना बीएड
बीएड पास होगा ओजा क्या यावी का जे मुझ छबेल आया मसी करी की मम्मी ताब ना है बकांदा कोई अंडर ग्रेजुएट टीचिंग दे सुको कोई ngasai की बीएड की एजुकेशन की मागी टीचिंग टेक्निक के मसी हापि लको दो माल है माली अदुना हौजिकी मतम से कमाई तवी कोई एजुकेशन जे याम टेक्निकल वे दमनी मदम दे के गुना है बकांदा मामा पाना नु याम टेक्निकल ब पामे समना है बता मागी मचा से सपोज स्कूल थारे स्कूल अदगी अमुक करी है ये ताजा ट्यूशन मुक पड़े अदगी इवनिंग दे ट्यूशन मुक पड़े मरु ने तो ये 9 10 11 12 से 9 10 11 12 की छात्र जी आई मोते दी मुई यामना टैलेंटेड बा छात्र होई गदमनी नत्रगति मा पाना पामी बसी मसी फंगनु होंद अंगान अवाबो इदुने मुनम दे के है पंदा ट्यूशन चप कांदा मुई मचा की पाजन मतम दी मुई फंगे दे बको याम ट्यूशन चप छात्र जी मचा की पाना मतम दी पंगे अदु तादी ओजागी मागे टेक्निक दी करी होइदनो सी मतम जिदा ओजागी टेक्निक की माने क्लासरूम दा तंबीरिंग दा अंगांग खगनि गदमने अंगांग दो खगन बंग नमजगदी अंगांग दी मांगदुनी मामा आपा दी सपोज को अंगांग दी ट्यूशन थिलिने बा यू थिले अदगी स्कूल लाले इवनिंग थिले अंगांग को मागे क्लास टाइम दा खमु बंग नमजगदी को फॉलो तो नमजगदी मनम दी के ना कंदा मुंड पार मतम नीते अदुना अखोगी टीचिंग टेक्निक से स्कूल की टीचिंग टेक्निक से एडवांस होगदमनी हुजे की अखोगी अनोब मतम जिगा हाइतारे अखोगी चेंजिंग टाइम जिगा हाइतारे अदुना मसीददी मसीगी बेटोट से कई लेगुनो अखोई तमक्तबिना खंगरे अदु हिरम सेदा यामना खंगिरबा अखोगी एक्सपर्ट सिंग हाइतारे अखोगी एक्सपर्ट सिंग को अखोई होनरगा अखोगी लेबाक्सी यामना अखोगी लाई यामना हिबको अदगी तुंगी फ्यूचर खंगा अखोगी थिंग टेंग ओइबदा पतिक जागदबा अखोगी युथ मयामा नहा मयामा पुथोकपीगनी हाइबसे अयाना यामना कन्ना आशा तौजे मसी हाइरागा अया तांकलो चिंजरके ngasigi ayari wangjingi ahan boina history oi horgadaba adugumba yamna yuraba masigi thormasiga maru oiba convocation ceremony ki kwaidagi mikup kwaidagi nungaiba mahero yama trainee ama oirakpagi yama nungaiba mikubatu ko phangminabagi tanja lobinasi maheroi juga ko student teacher training manga ko kokatsage so masigi thormasigi guest president guest of honors is get ready masigi thormasigi guest madam professor Premlata Mesnam madam ready to drone bigan okram priyadarshini salam pusparani sanatombi millet waikhom last but not the least osin soram hajikiba student teacher training singadu asigi on stage to length pina magi singari daga asigi yamanu arba convocation gi promisida share to digan Sekali Madam Professor Premlata Mesnam Madam gi asin ba university gi tuga tuan ba asin ba kya ma kai to pidna asigi yamanu arba asigi yamno maruboy ba asiko convocation gi promisida Madam suggestion so ya wala piri bani Madam adamag ahoba ko kubi gani nasigi lapir ba ladies and gentlemen yama mahiro yamagi punsida graduation gi level aduga masigi awang bathaki mahi tambada yamna maroi ba yamna moment asibu yamna nungai ba aduga life ta yamna challenging ba adugumba bikubu muni aina hasigi so aduga nasigi Thormasida tunga ba kay music lakpiri aduga namdam sigi education lekai sigi aduga local kay maroi ba aduga ujasin aduga tunga ba department la lagi ba aduga tunga ba club organization gi masing sarug yabiri Okay. Yamna my bob si ngasih kita musik kudung sama lo zaraga
Osin Soram dugamba Manipur University ng pangthokkiba B.Ed final exam da position lobby kibedu madam na honor to bigan Osin Soram mamang dali to bigan ni sarasna okay sar se yobi sa yobi sa ga medang pibi adum pun Tagasari itu ka Osin Soram adum lagi habani itu ka tai kumti bigan oh atau di kumti bigan itu ka Manipur University na lawduna pangthokkiba B.Ed final exam da 5th position oirakhibi Osin Soram Panbayay college asina hek haudorakpadagi university ki makhada pangthorapa B.Ed final exam da position amma ani daga ahum ki tada da yaudro laglabine to amuk sa ko bakko bigani ayari ge gumba azasing ya ta hanbal itaba wana zaman adagi mahine na thamsake matangda ngasige thoramasigi president sir Narendra Kumar sir ready to role bigani diga Laisram Sunibala Asem Suras Singdinglu Khamba aduga Moirangthem Puspa Samir Hasen haiba music lekha pregan Laisram Sunibala Asem Suras Singdinglu Umba Moirangthem Puspa Samir Hasen Adum ahu kubat adum kubigani sekitar musiki yana pigba nangai ko bipo ni sege Sido pero si sang do si ai bu do pero mo abu komputer nam do pa so ke mai group photo lobby kan kemudian kita prepare to lobby kan so ngasih kita masih guest of honor Community College Thobal ki principal sir Professor S Manoranjan sir please get ready for distribute certificate. I would like to announce DM Murungphung Maring Akwazam Udhikar Singh Krishnanand Singh Naurem Mukta Narengbam and Lakshmi Laisram Haikiba Miyasing to Lekha Lakshmi Laisram Mukta Narengbam
Krishnasan Singh Naurem, Akoizam Udikar Singh, DM Morungpum Maring. Yang menungai ba, mana nak hasil ke? Yang menungai ba ni kasih kita mas. Mahiroi singgi, tu ke student teacher training singgi tang tu di ngasih ke momen nasi yang na mai fak ba, tu ke mah miku ba mana nak kesuan nak thamsari. Haurak leba mahiroi sing atau tungge jati asegi yumbi berkader bersingbu semgat sagat pada sobat hodak kopi kita bawa zasing bawa kita pulih tokat pedi untuk kita ngai pada bawa atau zasing bawa kena encourage tu na hayengi lakat bawa mirolgi lor kata bawa hodak sing bawa kena streamline tu na mereka sumba atau bawa lambi mata sat pengam na bawa pada zasing na sobat hodak lori hebda haiman betul baik hazari. Hana tagasari nga sa gitora masida invites o na kung hazard o bada dama lakpili ba uzasing hindi mo puso kasi kung o na ang puso na sa telephone so grupo to no bigay dito matanda magkakas sage ako mata masikitang siyam sa atong lagi gani now ba paunawzam layong popong Basanta Singh Moirang Tem Sobarani Sanu Singam Sivananda Singh. Ngasih termasuk guest of honor Sir Sargiri Wake College Wangzing Principal Sir Sargiri Kusunsari. Now ba Thonawzam Layong Popom Basanta Singh Moirang Tem Sobarani Sanu Singam Sivananda Singh duga Yengkom Santibala Devi Yengkom Santibala Devi. Mga kau sudah juga, mantap. Cari kau, mga kau bisa dulu. Tekot dulu. I would like to request Dr. Professor T.H. Asa Sinha, Principal Hindi Teacher and Training College, Imphal, to kindly hand over the certificates to our trainees. I would like to call out the name Yengkom Shantibala Devi, Khetrimayum Rojita Devi, Khetrimayum Janita Devi, Waikom Kenjubala Devi. Once again, Yengkom Shantibala Devi, Khetrimayum Rojita Devi,
Khetimum Janita Devi, Waikhom Kenchubala Devi, Khumanthem Pusparani Devi. Last one is Maibam Sayavati Devi. Please kindly come on the stage. Maibam Sayavati Devi. Lain tu, lain tu, kaya orang. Nanti. Thank you, ma'am. I would like to call upon the stage our chief guest, Professor Premlata Misnam, Dean of School Education, Manipur University, Executive Member, ERC, NCTE, Bhumeshwar. I would like to call upon the name H.M. Senas, Taslima Rani, Okram Rebecca Devi, Mitum Selena Devi, Yumnam Ranjita Devi to kindly come on the stage to receive the certificate. Mikal ini. Kaya orang. Sudah ho bolo. College के principal Sir Narendra Kumar Sanidhi Todron Lebi. Please get ready. Elangbam
sorry, Yumnam Ravi Singh, Elangbam Daina Devi, Khetri Mayum, Vidya Lakshmi, Laisram Bronson, and last but not the least, Soren Sangbam Binata Devi. Kitang kulay tuna okay lekha peta mani sinjari. Obakwa kubigani Yumnam Ravi Singh, Elangbam Daina Devi, Khetri Mayum, Vidya Lakshmi, Laisram Bronson, and Soren Sangbam Binata Devi. Luckily, the engineering is in Ramasa, West and River, Wanging River, Ministry of Kata, computer course, life skill key, Tumba, training people, West Wanging Secretary, Tamolasram Pemanda, Diamond TV Komzogi, MD, Amazam, Smart Security Service, Terabazar, Nasigi, Single Lemba Tromasada, Get up Miamu Piramari, security, Yamna, Lapidi Basingo, Kaita Pipata, Tuantuanba, Lekai Sigeta, like minded group key, Momanipugi, Tuantuan Pomsida, Wari Habuga, Mating Pangba, Mating Pangba, or like minded group, secretary, Lexington, was it so kind of Tuantuanba, Aina, me, the second one, Mercy, Amazon, from the city. Mapung pandiri dan lakiri perusahaan. Masih kita masih guest of honor Professor S. Benjamin Sir, itu kira-kira yang mengatakan. Okay. Yes. Yang menurut saya, Kolesi Principal, Sir, dari umur sekolah, tapi ada yang invite di mana tadi suatu mungkin, adalah Diamond TV Kungsonggi Managing Director yang masih jam saya kurang ngasih convocation ceremony kita orang masih ada, Mayro sih certificate ya top lekat, solid top lekat. Yang bersama sida ini, yang sida yang formility, berarti nasi ahan kau yang bersama berikan convocation kita. Kusem live, jadi live streaming tu jadi kita kusem live tu yang beri baiklah tu, jadi lanjut mesti kami kiri kayak Yendre Bom Binan, Nong Maitem Suksma Devi, Mayang Lambam, Sansaram Ram Devi juga. Ningthosam Puspa Devi, Hariba, Kiri Mari Silk Topikan. Ningthosam Puspa Devi, Mayang Lambam, Samsaram Devi, Nomaitem Susma Devi, and ours Yendremom Binan. Hariba, Mari Silk Topikan. Baik. Oh, ko bigyan niya ng passport. Yang mga kanina saya aja gitu nih Malaysia yang mau yang graduation ceremony yang harus orang kenal benar bu. University legal lah, university awang bataki. Mahit umum san sudah kena convocation ceremony hena kanai yang sing lemba juga yang proud moment naman kapoy ba juga ba hindi ko panin tamsa. Maganda kita
Itagi Saranjan Salifo Pekan. Isai itu segi kolej semua yang apa lebih baik kurai lain lah sebentar itu sesuatu yang memang betul lagi kita dengan soal ini Saranjan. Haikam Kunzarani Devi, Likmabam Anamika Devi, Kangabam Karisma Devi, and last Moirangkem Narmada Devi. Hazriba Mayur Singh, Haikam Kunzarani, Likmabam Anamika, Kangabam Karisma, Moirangkem Narmada Devi. Ani kaya lagi lusis. Ani mari ke? Ani kesan sih. Tidak ada. Kemudian dah Wex Wangzige Secretary Lakshman Premananda Sem Saro lebih kan yang sih kan berkesan saya mau kita ramasa Mayor Sikar juga certificate lebih nak berikan. Juga Smart Security Service Tera Bazar की Secretary ने भी ने बाप लाइमोस ऑफ प्रताप श्याम साधनों ने भी करी only one Wex Wangzing me am na kan dari ba koi Wangzing ki thong hek lal ko matam da tum ubil kani dugumba koi Ministry of Entrepreneurship ki makada me am da koi skill development ki dugumba training bi bagi na lebih ba NGO ki secretary Lashram Premananda Koizam Puja Devi only single ngasih kan kasih terima kasih certificate bi kani Koizam Puja Devi yang menunggu saya koi lamdam segi lekai segi koi hajar benda koi local educationist juga tuan ba koi na bingung na panjat le juga Dalit Science Academy India ke koi National Secretary Jau Y Mahendra Kumar su selection piri ka Limezon Pratap Smart Security Service Tera Bazar ke secretary lebih bagi ambal Limezon Pratap itu pira kena juga Thongam Vidyamani Devi Thongam Vidyamani Devi Sumba Thongam Vidyamani Like Minded Group ke Secretary Tamo Uzit Surakabam Siam Sadron Devi kan Nggak Allah sampai. Juga matangga ngasigi convocation ceremony sigi aroiba certificate bibinam namag lekai sigi lamdam sigi gumba social worker jab pawram khele sem sanu le dibe yang menungai saya ngasi certificate bibiba koi baca singasi Saya sagi matam da tu makan makan sanggit thora matu yau pengetahuan kesana sih apa certificate bi betul sarung ya bi kita senjata laser bi singgi mai kai dagi kai kan busan
FM Awas Karmi, FM Awas Karmi, lecture perakani. Nasiki aroi ba hazage, aduna aho bakwa kubi gani aroi bada. Itihasik oi horaga daba IRE College of Teacher Education, IRE Wangzingi. Ahan ko na pangtok sa riba nasiki convocation ceremony ki toramas da nasiki. Kasi pabada ko da report to birakiba, adugumba student teacher training. Lakpiri Longzam Sakumar, Sahajagre, Dr. Y. Mahendra Kumar, National Secretary Dalit Saita, Paunam Kalen, Laduga. Kasi Toramasaki Makatarapa invites ki Kalamda, Yamatetang, Pibigani, Diamond Devi Kuzongi, MD, Yamasab Sekosa. Only 2 lines. Tamsaki. अकोई किरण से तो लाइक हायु याप सांगले यारो जो है थागे चले मतलब सोवन रेडी कोई ना थे थे रुगा ngasi stage le biri ko sing kai नजर बा मैं पंजर वाला प्रोफेसर प्रेमलता मशनाम प्रोफेसर जे अदुगा प्रोफेसर मनोरंजन अदुगा एसपी वाईके कॉलेज प्रिंसिपल पुनमक kai ko नजर रुगा ngasi tin biri ba pom ma kai ko नजर asing badi koi sarajin na tong pro thabak si yamna support su tawjani ma duga koi wal mai kai gi haiba tare adu yamna sigum basi leisu leite duga yamna khoi na su support tawjani ngi maru oina oza haiba simi semi oza semi hatte hai tare aduna bet to wiri ba mafam masida tonga tongan bang sigi first convocation da yaw biri basing matung tarak pata su hena adomadong gi tungi lambi da faba mai pak po oibiu aduga khoi gi su khoi gi IRE gi oina mafam asidagi matik chaba khoi gi ozama mo oikiba adong gi tungi future da matik chaba mo oikiba du khoi gi mafam asidagi thokkibani sarajib ki sidagi thokkibani IRE gi pothongni na khanjaba kanda yamna sauthok chaba phaujage duga hena mai pak po oiminar se duga sarajib ki sigumba institute haijabatare rural education gi khoi gi institute of rural education ki shu hena mai pak portion leng birang liba punamak ikai khunuzari khurumzari thank you so much. Next, I would like to request Sir Ranjan Ita College to present a short speech. ngasi IRE Wangzingi aigi maro oza Rajiv ki convocation graduation ceremony sida dais de lengsin biribi punamakpu ahan badikai convochari mang de lengsin biriba invite sing sata sati sing punamak yamna nungai koigi amtegi Association of Manipur Teachers Education Institute College mayam sigi maraktagi ahan ba oina hajabatare convocation gi program ama yawa phangjaba masung masi khudong chaba bibi bagi damak aigi maro oja Rajiv Kumar bo haningai letena thagap phongdoksari loina na mang dalingsin biriba sigi convocation da tongan ba koigi Satra Sati Singna bagi Manipur University na lauba exam da bagi position holder yauna pass taubi khrabi punamakpu ikai khumna ba utpagaloina na bagi convocation gi certificate amadi medal laubi khiba punamak aigi maikai dagi masung Ideal Teachers Training Academy gi maikai dagi Thagat pa masung haraw ba phongdok sa bagaloina na punsida mai pakpa oja mamam oibang ambiu haiba borasi pijage haraw na lobigani loina na matung tarak padasu ojana
sinbiba asumhain tawdana aikoi gi amte gi college gi members sing punamakta su aikoi sinanaba nakhoi gumna convocation ceremony nakhoi gi marum mapang ai gi college tamiba sing da su khoi gi asigumba khudong saba se pinanaba khoi hawdok minabagi tanja ama logjage haibagi information haigadra aikoi gi oiba itagi oiba dasu khoi athubada sinanaba khoi honaji haidana khoi gi college gi chairman aiga loinana lakpiriba lakminajariba khoi gi mingoina hangacharabada khawpomgi khoi gi aigi maru oja ronel akoi gi college gi chairman asu ngasi yam encouraging oi aikoi dasu oja dagi tamjaningai oiba haibatare yamna punung thauganingai oiba moment adu khoi da phaujei masigi damakta su tanja cpp bai damak hanna ayari wangjingbu hanna thagachari loinana tinbiri ba khwai punam po amuk hanna kai khon bo chatbuga loinana ai wapam masi matang asi tin hinjagi I would like to request guest of honor, Ma'am T.H. Asa Singha, Principal of Hindi Teachers Training College. Respected Chairperson of the Day, Professor Prem Lata, President of the Day, Dr. Rajiv, Professor Manoranjan, and Professor Giri, invitees, student trainees, and all the members present in this hall, print and media, a very good afternoon to all of you. Well, I was in fact a little bit surprised when I was invited on the stage to take a seat because I was just an audience of the day and not a guest or anything, sir. But it was kind enough by IRA, after seeing me on the stage, on the audience floor, they have invited me on the stage. And as I focus with the speakers, one of the speakers has said about historical event. So I'm coming to this historical event and the existing days event only in these 2 points. So in the historical event, I would say that I have been associated with this particular institution for the last 10 years. Am I right, sir? And we have organized one workshop. At that time, we don't have any this WhatsApp or such. Oja Rajiv and myself, we coordinate only through email. And he has come out with a very good theme like unmasking the marks. Am I right, sir? Okay, I still remember that one. And he being an artist, he portrayed it very well. And then I just supplement, sir, some people are coming from outside. Why don't we call it as a national workshop? So we have done it, a national workshop since then. And I feel it is continuing till now. That was my relationship with this institution. And the change I found is the creative environment is totally changed. I could see many more development. While I enter the campus, I feel homely environment. And that particular environment still exists till date because the principal of the college is an artist and very creative. We can see today itself that the natural plants, he had decorated it with the natural plants in the hall itself. And I would like to focus with one thing,
this last July 17th, 51 colleges, the principal had been invited by CM, and he has given certain instruction on that day. In fact, we all are very scared, like why is CM calling all the principal in his hall? And he has given us an instruction like Ozashingda aina kariyumba kitang request tongningi madudi akoi assembly introduce to busi karikai. Ado the assembly the state song ne adegi national anthem ne ani siya itawani. So we did it. And in the Google form, we have to upload it every day. And it becomes stressful for all the staff, teachers, every time. Like now it is already 11th, we have to conduct assembly and upload it. Upload tawtaba ozanga shu moina group ama semi tawrukte na remark hate pire EM and CM. Okay. And last 24th of this month, he has invited us for lunch in his Darbar Hall. Well, Karino, Chief Minister Amana, Oza Principal Mayambu lunch ka kaurishibo. She said, Akoiki Punshigi, ahamba event ni. And we were very thrilled, so we all went. And I'm concluding it. He said, Nation ama bill tawge hai taragadi. State ama sokat ke hai taragadi, district ama sokat ke hai taragadi. Masi kanam tada leiram dre, politician akoy na sungam dre, kanana ngami, Oza sing na ngami. Oza is the best. Oza is a national builder, and Oza is the creator. Haidana mana shugumba wahay singse akoy da habire and honor us with a shawl. And we were very thankful because we never expect in their political field, they have ever expressed or gratitude, shown some appreciation to the teachers. That was the first time. This is what I want to say. And another thing is, the last one, my last point is about the gift which IRE has given us today. It was, in fact, a very surprise gift, but Sir Rajiv has been practicing it for many, many years. Last time when I came for the workshop also, he has portrayed my photographed and sent it to me. And today also he did the same thing. He just asked me yesterday, his efficiency we need to learn. He just told me yesterday afternoon, Ozagi photo umta thabiro wa na hare adu kutani I want to hare. Then I was just thinking which one to send. I was also organizing this induction program in my college. I want to assess the suddenly it clicked in my mind. Akoy college ki website ta prospectus ta hapkiba photo do aina ozada thajagi bane ozada. And also I have given a comment. Oza kitang pazahan bira uko. So he just smiled and said that I will do the same. And I think he has done the same thing. The photograph was very excellent. The sketch is very good. I really appreciate, sir, from the core of my heart. And I felt by seeing the picture, sir, you have painted in such a way like I look more younger. Just 20, 25 years. Thank you very much for that. And that particular picture, just now, I have watched up to my daughter. She said, excellent effort, excellent picture. That was from Chennai. I got it just now. And lastly, I would like to say that coming to this event, organizing a convocation is a boon to the institution as well as to the students, trainees. Aigi matamda, aina puniyada like tamjara 6 years. Convocation, MA gisu logdavi, MPhil gisu logdava, then PhD gisu logdava, because they didn't organize. Organize tawdo, matang sari and organize tawdava. Then when I finished my PhD, all our group,
अखोइदी सुमाइना हाइबो पावन ताइने करिनो शरद पवार से इंडिया की प्राइम मिनिस्टर ओइदोरे ये अदोना मानो ओइरगा अखोइगी पुणे यूनिवर्सिटी दा विजिट तौरने ये अदुइदी why don't we take the certificate from his hand अखोइ अदमाइन डिसाइड तौरे अदुगा के देवे मासु ओइद्रे लाक्सु लाक्पिद्रे finally I got my certificate through post but in fact you people are very lucky like Oza has organized such event, such function. I really appreciate to all the team of yours, sir, organizers, each and everyone for organizing such function and at the same time giving an opportunity to speak in front of you also. Today is the first day that I'm wearing all this. In my student life, I did not get to wear this apron, but I got it today. And I'm in fact very thrilled. When I am thrilled, I think all the trainees should be more excited. Today is the proud day of yours and also a proud day of your parents for giving you birth and giving and receiving such a wonderful event from the college. By saying this, once again, I congratulate to all of you and thank you very much. Thank you so much, Ma'am Masa, for sharing your wonderful events with us. That's Saraji for all of us. He's a guru. There's one Mahaguru, but he's guru. Koi gidi guru ne tashe naizar and I hope अखोई महागुरु डॉक्टर महावीर जैन जो अखोई इन्वॉल्व तौबगी अदुगुम खुदोंग चाबसु लेबिरमगनी खंजे अदो थागतचरी येकपगी ओइनदी ओजा अखोई तोंगान तोंगान बा अखोईगी खुदक्ता दुम येकप ngamba अदुगा फ्लाइट मक्तबु तोंगसु दुम करिनो दुम येगा दुम कुमदरकप अदुगुम ओजानी थागतचरी अदो सी मयाम सिगी मरक सिदा अदुगा ngasiगी yam nungaiba dugumba IRE gi first convocation ceremony ama koi institute ki site gi aduga pangthokpa ngammiba trainee singi damakta aduga isu IREan na moina sidagi hogjagi bani adana I am a proud IREan adana matang sida yamna nungaiba adugumba announcement ani khatang thamjage अखोईगी इकाई खुमनबदा मतिक चारबा सर प्रिंसिपल डॉक्टर नारेंगबम राजीव कुमार हौजी हौजी अखोईगी तोंगान तोंगानबा अदुगुंबा हिरम कयादा एज एजुकेशनिस्ट अमोइना अदगी एज ए तोंगान तोंगानबा हिरम दाइ तरे अदुम थबक कयामा पाइखत पितुना लाई हाइरिबा थबक मयाम सिगी अदुगुंबा येंगुरगा हाइबा तारे award ama handak 2024 sida Dinadayal Upadhyaya Leadership Award 2024 amadi akoi honorary doctorate award phangbibagi sumaina adugumba akoi gi yam harauba yam nungaiba adugumba numit sida so akoi hen nungaibagi adugumba akoi gi IRE gi faculty gi team gi maigei dagi sumaina mikup simtang lau hausi haidana adugi mikup to sinbi rei aduna amtang adum tanga lau thoksage aduga si khatang nate IRE gi yamna akhoi na ek tamming ai digi hona haitare akhoi bu yamna inspired tawbigi ba yam motivate tawbigi ba adugumba oza ama sir akhoi jam pete maitei oza je award ani masu pibire masigi damakta ngasigi akoigi IRE gi dugumba faculty gi team dagi ikai khumnajaba madi chamlaba khudol khara pinabagi haiba tare khudol macham tang hai tare pinabagi khudong chabaduni ado ojana phangbirei badugumba award se
ICRT अखोई International Council of Educational Research and Training India and USA की मखादा International Global Youth Icon Award अखोई 2024 फंगबिरकपनी ओजागी दमक तहो बुकुवांग तंग आई मैम दगी निजगे अदुगा सिकतंग जुनते फंगीजे अनि सुबे अवार्ड अमसु अखोई Nations Pride Award ज्ञान उद्धे फाउंडेशन कोटा राजस्थान पीबिरक नेशंस प्राइड अवार्ड है अवार्ड से सर पेटे मैते पीबिरक की दमकता सिगसु अखोई मयाम पुन्ना हराव तयाम्ब अखोई फोंगतोंग मिनसी अहुब कोबा कुमिनसी अदो अहान ममक्तदा कौशनजगे अदुगा अखोई फैकल्टी की आईआरई की नुंगसिजरबा आइबु खुद पाइदुना ताकपिरकपा तंबिरकपा नो फैकल्टी मेंबर्स सिंगना अहान ममक्तदा अखोई अनिमक अदुम स्टेज सिदा दुम लेरगदी हेन नुंगाइदो माले ओजा अमतंग लेंकट पिरगदी सारपेते अमदी इकाय खुंदो दमदिक चारबा ओजा अखोई की इंस्टीट्यूट सिगी प्रिंसिपल सर डॉक्टर नारेंगबम राजकुमार अमतंग स्टेज तकता पंपाक तक सिदा मुका तोकपिरक्तुना अखोई की नुंगसिरबा अदुगुंबा इमोशनल लोइबा अदुगा होनरुबा ओजा मोइना अखोई ओजानदी प्राइस याम पी छात्र सिंगदा महिरोई सिंगदा अदुगा ओजादा मुंग प्राइस पिसलकपा अवार्ड पिसलकपा हाइजदी अखोई की महिरोई मोइना हाइतारे यामना ओजादुगी हेन अखोइना खंजरंबा होना ओजादुन होनबिबा मयामदो हाइतारे पुनम अखोइना मधुगी मगुंदो हेन डबल टाइम ट्रिपल टाइम्स हेंकली अदो अखोई फैकल्टी की ओके अमुको सना खुबाक अहुबम तंग पुनमक्तगी निजरी इनवाइटीज लेबुकुदिमक्तगी सर प्रिंसिपल नारेंगबम राजकुमार फंगबिरेबा अवार्ड दीन दयाल उपाध्याय लीडरशिप अवार्ड 2024 अमदी ऑनररी डॉक्टरेट अवार्ड अखोई पिबिरेबा अखोई फंगिबा अदुगा सर अकोइजम पेटे ICRT International Global Youth Icon Award ICRT na pibiba aduga Nations Pride Award 2024 masi akoi yam harau ningai ni aduna hobo ko amtang kubi yamna deserving oiba adugumba ओजा अनी है हाइजगे अखोदी कई नचदे अदुबु अखोइबु ताकपिरक्प अखोइद लाउबदगी हौरगा अदगी अहानबगी काउंसलिंग की तौबदगी हौरगा हेक्ता लमजेन चलहनबदगी सन जानबदगी पुनमक तौरबने अदो इट वाज a wonderful experience to be in the IRE and I am still a proud IREan. Thank you so much. Thank you so much, Oza. Thank you. ngasi function first convocation ceremony program asigi makha chatha jarakpo oina aikhoi ki chief guest ki fampham langda lingsin biribi ming oina panjarabada ma'am professor Premlata Maisnam dean of school education Manipur University madam bu wafam khara thambidamagi damak kausinjar pumdamak pokrumjari Dr. Razib Kumar Narembam, Principal IRE, Professor Hais Manoranjan, Principal Waikomani Girls College Thaubal, Dr. S. Giri Singh, Principal YK College Wangjing, Professor Asa Sinha, Principal Hindi Teachers Training College, all the invitees, print and our brothers and sisters of print and electronic media, my beloved students. It is an honor to stand before you today on this auspicious and momentous occasion. First convocation ceremony of IRE BEd trainee 2021-23. Actually, I'm extremely happy
to become the chief guest of today's auspicious function. And first of all, I would like to congratulate all the trainees. It is the result of your hard work, dedication, and this, intellectual curiosity. So I'm wishing you all the best. I think you may continue your learning level and grow, and you will bring a change in the world. And I would like to mention something about education also. Education is not just about acquiring knowledge and skills. It is about exploring, understanding the world we live in. What is the root cause of this existing, ongoing issues, problems? Knowledge, skill, mayam, tanzan ba, adu khak bukis knowledge do nate ba education haibadi. Akoina lairiba society, lairiba community sida kari thok lige masna taw sigumba issue mayam si kamaina la ibano kari dagi haura ibano haibadu adu education ne adu khangba mido educated person neba. Aduna education it empowers individuals, it empowers students, it equips with skills, and it also helps us to navigate our life effectively. So in this context, I would like to say that education is the best gift one should give to the society. One can give to the society. So there is one saying that you give education to one person or one individual, and he will build a strong society. He will build a new world. Lairaba masa amado education phasana piyo mahakna akhoigi society se change tawba ngamganeba. Haidi angang ama akhoina lairaba ama makhoibu mateng pangbibase pangbiganu haiba nate yam phai ado hena akhoina lairaba ama magi ability capability gi matung ina akhoina education pibit bataragadi he can build a new world. He can make the world a new changed world. Haidi ahong ba ama porak pangamgani haibasi haizaningi aduga in this aspect our Dr. Ngairembam Rajiv Kumar has already embraced, has already taken up this giving the best gift to the society, the best gift to the humanity. He has already embraced this opportunity of giving best gift to the society. Once again, I would like to take this opportunity for a hearty thanks and congratulations to him for using this man-making approach. And today's program is an excellent opportunity to embrace the spirit of, so to say, this artistic environment. I'm very, very happy to be here in this artistic environment. I'm very happy to get a gift. My portrait, Ozana Yepiba photo masu I want the photo ama thabira ukai se kaimta haibira khide ojasin hada di haibiki hai ado all of a sudden haidi yamna surprising hoina pibirak pase yamna su male ado 15 minutes that yekhibani hai ojana habibada my sincere thanks to you sir and congratulate you on achieving this one award from Deen Dayal Upadhyaya. Thank you all. Thank you so much, ma'am. It's very fortunate for all of us to experience such a valuable knowledge and making our this movement magical. I would like to request Assistant Professor IRE Ms. Haigruzam Franzita Devi to
kindly come on the stage and represent the vote of thanks. Good afternoon to all the presents here. I deem it a great honor and privilege to propose this vote of thanks to all the dignitaries who have witnessed it as a memorable and successful event. And first of all, I would like to start by thanking the chief guest of today's functions, Madam Dr. Premlata Maisnam. Madam, thank you so much. Ngasigi yam saraba kay tare mayamgi hobodagi lu hoboda madam na sigi function je yam thawai haksang yawno yawbi base yam tin nungai jai madam aduga madam na nasai gi akhoi gi college ki environment gi matang nasai gi akhoi gi environment yam na artistic oi bagi matang da madam na panbiram ba suki matik nungai jai aduga madam na education gi matang da education haibasi karino educated person haibasna karino haibagi matang da madam na mayam da haibiram bagi damak to su madam bu hanna hanna thagat phongdok chari. Next, I would like to extend my sincere thanks to the president of today's event, Dr. Rajiv Kumar Narengbam. Akogi ikai khumna bada matik charaba college asigi principal bu sir bu amuk haina thagat phongdok chari. Loinana aina sigi opportunity se logzaraga aigi staffs ki on behalf of the faculties of IRE and on behalf of the organizing committee of this college, Sir na sigi convocation tawje harakpase asuki matik sargi manglando ngasi mangphau na bangam khibato adugi nokta sargi magi vision magi commitment sargi support myam dugdamta sarbu han thagat pa phongdok chari. Mathangda ngasi gi guest of honor gi phampham langda lingsin bikiba Professor Hais Manoranjan Singh, Principal Waikomani Girls College, Sarbu hobodagi loiba phawboda ngasi gi thoramasi yawi bagi damakta amuka hana thagat pa phongdok chari. Sargi speech ta nasagi husiki matamda teacher education haibadi B.Ed amasung M.Ed na kanaba piri bagi matang da sar marik chumna haibiramba suki matik nungai jai akoina B.Ed tamba loire haraga B.Ed tudang akoina B.Ed tang paire certificate paire B.Ed haibasna loire haina khanba singdo khanbidaba adugi makha tabada akoina kari tamdaba yai M.Ed tamdaba yai PhD tawduna akoigi education gi matang sita hena development program bagi matang da sar na haibiramba idamta sar bamuken thagat pa phongdok chori. Mathangda guest of honor gi phampham langda lensin bikiba Sir Dr. S. Giri Singh, Principal YK College Wangjing, Sir busu amukena thagat phongdok chari. Sir gi akhoi gi ngasi gi siliba convocation gi matang da sir na pibiramba words of encouragement appreciation asuki matik nungai jai sililang liba pumna mapu sir na sir gi nungsiba wa haina yamna thagat pa phongdok pidamakta sir bu thagat chari. Aduga sir na supan birame itep ki matang da itep se huzik akogi NEP 2020 da su yawraga leire itep ki matang da su sana panbira ba se yam nungai jai huzite akoina integrated course lagtor banina B.Ed ki college hangjari ba khoi da su ki matik nungrang ba pokchai sigi 2030 se lakhi badagi di karam phibam da leigada ge haibato adu da su akoina huzik su akoi still karam kedau doino habadu khangri bata seng haraga di duna sana su sigi matang da mention to biramba sarbu amken thagat phongdok chori. Mathangda Hindi Teachers Training College ki Principal Madam Asa Singh busu Madam busu thagat pa phongdok chari. Madam gi wahai asuki matik tabada nungai jai ngasi gi sililang liba amadi akhoi gi sir principal gi manglan da ngasi gi convocation je mapung phana akhoina pangthok ki bagta madam na thagat pa phongdok pirami madam bu thagat pa phongdok chari. Next, I would like to take this opportunity si lauraga ngasigi maru oiba function sige khona siliba se kanagi damaktono haiba taragadi to our graduate loiba kangu sing congratulations to amugena congratulate tawri akhogi staff ki side tagi faculties ki side tagi nasai noigi hard work commitment perseverance mayam dunda ngasi akhoina sigi thoram yam se sinbang ngamjari bani amukena lapi bagam ta thagat phongdok chori. Next up, my heartfelt thanks to all the faculties and non-teaching staffs of this college for their valuable contribution, for their hard work. Kaigidamakta, sigi function se amukai na mai pakpa. Yam successful event amo oina bagdamakta nahandagi kamay sinsige. Haibita ko dosu ahanu oy baninas kamay na sinsige kari tawjige haina ko nam yam tanarag daw giba mayama
ꯈꯣꯟꯊꯤ ꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯥꯔꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯄꯔꯁꯟꯁꯤꯡ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯂꯣꯏꯕ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯠꯁꯦꯝ ꯂꯥꯏꯐ Diamond TV Khongjom, media person, aduga akhoi off screen behind akhoi on screen dadi uba phangjadaba behind off screen da laiba kangu sing busu thagat pa phongdok chari. Last but not at the least, yamna maru oibase handaki BSc 2024 to 2026 BSc akhoi ahan ba changak pa student teachers of first semester of IRE College. Noigi contribution, noigi cooperation, coordination, and hard work support mayam duna ngasi gi thauram se mai pang na sinba ngamjabani haina khali noi mayam da all goes to all of you and akoi gi ngasi gi resounding oi ba ibn ama sinba ngami se we are never forget haitare aduga amuka so aina haizari I will sigi opportunity se lauraga na sagi sigi Kay haitare lakpiri ba mayam pumna magi support mayam sidi aigi wahai kharasina thagapada kashu loiba naidobu natte pen ba naidobu sunatte aduduna finally I'm very grateful to all of you and for joining us on this special day. Thank you so much. So, good afternoon to all of you once again. I, on behalf of my college, and would like to contribute a closing song from an artist, from a singer, and a teacher who happened to come with me. I would like to request her to come out on the stage. Maladevi to present a song as a honor to all the certificate winners of the day, and also to show our gratitudes for inviting Hindi Teachers Training College. I felt this place is my median house. So I hand over to Mala. Can you sing a song? Hello. Ngasigi function nasiga mayam ngasigi yam nungai khre adubu ai gi si mari nei labadi natte function siga du entertainment noina ekoi gi ojagi matung indera ko sida mayam gi nungai na ngai hindi sayam khatang ai present to sage